دبوکو خلقی من روجاوای کردستان یان جی باشوری کردستان علی کمال اوزجان ناز نکن دبو هاتورش بافل طالبانی بپرسه علی دا کمال اوزجان کیه و ناز نکن سعدی مهدی پیره دبوکوی ناز نکن حقی وان هیه اللي صالح مسلم ناز دكه صالح مسلمي باش ناز دكه علي كمال اوزجان خوخوكي نونري اوندرليك ای سروکاتیه دچی جم نه پاری زری آپویه لی دچی جم آپو و درته و داخویانی عدده مبری بحثا علی کمال اوزجان کریه لی تشتی وی داوی درکتی که علی کمال اوزجان پشتی دعویا کوبانی او دعویا کو صلاح الدین دمرتاش به 42 ساله هات حکم کرن و سوشيال ميديا و كرد و خلق آپوش بیر کرن و بصلاح الدين مجهول بون صلحو بو بطلي فيلم بو سروكي نووي بو سروكي قالي كرد يهندكك ماي بي سروكي قالي كرد خلق لقوري هستي خوشو و پشتگیری و دا صلاح الدين دمرتاش صلاح الدين دمرتاشي يعني مبريجي قوتي وزنهاجي دبيجم رولاوی دماد ایهادی دبو انسان حقلر درنکه کوملا مافی مروبا ایهادی دماد دوید کار دکر و دماد ناوا هادا پی و دماد پارلمنتر گلک کارین قریج پککی کری گلک جنایتین کو پککی کری او صلاح الدین دمرتاش و عثمان باقی دمر و لیلا زانه و حمو احمد ترکشی دناف ده حمو شعبي خواه جوان بويرين تروري قرتن من ميناكا كاني بويرا سويكاس ترور كرنا ولات باريزي كرد حكمة فيدان ما بحسابي مثلا هانيك هي خمناك خالك رابن جو صلاح الدين دمرتاش حسبك كيف او بكن وي چما اف علی کمال اوزجان کیچ کریجوی را به هر توش لهم بریوی انا ایمز دبیجم از رخنه لصلاح الدین دمرتاش دکم دبیجم شریکه پککی ابیا دبیجم نا يعني تدي حوالي اندرليك ميرك علي كمال اوزجان جو دولتي دبيجم تكليفه دولتي از چوم جم آپو و آپو بخطا دست خواه پلا ده علی کمال اوزجان ناده صلاح الدین دمرتاش اف علی کمال اوزجان لسر صلاح الدین دمرتاش دبیجه خنجر ای خانته خنجر ای خانته از دبیجم کو صلاح الدین دمرتاش یک جو خلامن پککی تولی کل دوسلدورف لیدانجی خوار لینجی لی هات کرن صلاح الدین دمرتاش دوی خو گرد و چاوی خو گرد و ناخوی لی اف علی کمال اوزجان آنا چه دکه دبیجه دوی دا خویانی آنی اکو ودید که صلاح الدین دمرتاش خنجر ای خانته و به فتح الله گلن گریدایه و چیروکا خندک مندک آنا ویتی خنستیوی وتي خنستية صلاح الدين دمرتاش وستوية تفقرا فتح الله قولن اف كي علي كمال اوزجان باش هدف برسواوي دا نا برسواوي ندا قنديل برسواوي دا نا گوش خولو ولو خو کرنه بدنگ وكي مريا ما نبهيست نبي يعني يقولوا خن روشكي نبهيستني داخوياني علي كمال اوزجان لهمبري صلاح الدين دمرتاش كسك برسفنا صلاح الدين دمرتاش برسفنا دا جناوي برسفنا دا كسك برسفا وي اسلامي هانا دا كو اسلامي ميتي اسلامي دولتي رابع
بحثا صلاح الدين دمرتاش بك خنجرة إخانته ويبك حوالي فتح الله قولان ونظام تشرش هلا دكاري رخنا بك أم حموي رخنا لكن بس خنجرة إخانته خنجرة إخانة أجر خنجرة إخانته هبه نصلاح الدين دمرتاشه اوی کلی بورین جدایی کن عسکرین ترکا خواست لپیشبری محکمه لپیشبری 40 میلیون گله کرد لپیشبری نزانم 7-8 میلیون پیشبری دنیای تبایی لبورین جدایی کن عسکرین ترکا خواست و ناوی وان کر شهید و دایی کن شروان کردا کچو خورتی کردا نهاد بالاوی لبورین جوان نخواست اگر خنجرکی إخانته هبه أو نصلاح الدين دمرتاش اگر هبه أنا أبوشي هار ببن دين ببن لنكارن أبوشي نكار أبوشي حمو كس يعني أبوشي دچن بحثا أرشيفا مظلوم دوغان كمال پیر خيري دورمش لپیشیا دوزگر چو گوت چه برس هات کرن چه برسف دا تنی آپو سروک نووی حتی روژا ایرو ارشیفا وی دیالوگا وی دندره محکمه او دوزگر تنه وگرین ارشیفا سرخابون معنی سرخابون ارشیفا زندان آمده زندان دیاربکر محکمات دیاربکر همو بلاف کرد 2 سال 82 83 84 و ارشیفا هانی همو بلاف کرد پشت کرد پرتوک بر خودان جیانه و بلاف کرد هات ورگراندن زمان عربی هرن سرخبون اگر و دیالوگا آپو تشتی آپو د محکمه د گوتی بوی بلگه بی دوکومنت و دناوا ارشیفا پککی د بلاف بوی از نما داخل من ندید چواکو من ارشیفا مظلوم دوغان و محکمه زندانیین پککی ای 82 ای 81 مدیتن ده ارشد ده سرخابون ده تشتکی علاقه ویا با آپو چه پرسلیحات کرن چه برسف دا چه گود به چرنگی پاراست وکی مظلوم دوغان و کمال پیر و خیری درمشیان نا اف تنی ساولمي آپو به 600-700 روپلا مانیفستویا دموقراطیک و پاراستنا گلکی و نظام سومر راهب جمهورية الدولة ونظام چه افهمو اللي ده محكمة ده آپو چگود دي إفادة آپو ده چگود ام ده چنج پرتوكي تركاتينن حسن أتلا أور وبحث آپو بك چگود يجا آپو چه پرسكري آپو چه برسل داي PKK برسبا حسن أتلا أور دا نا دي ما قوتني بي راسته PKK ده خلبر كي بگره دي ما كي قوتني بي راسته أنا أجي رخنا الPKK PKK ده خلبر مش يرتي روش كيش روشا يك PKK آپو چي نا بيجو هوشنگ اف انفرماسيوناتا نراسته اف بلگياتا نراسته چد بيجن خاينه فرش ميجي دستينه فرش برزانيا دستينه و رابن دجون و چير و گوتناج مالباتا برزاني و پیدا كير و بويرنگي وي باخ ورن وكي نفيسكارا وكي روشنبيرا وكي ولاد باريزا بلگه برسفي بدن تنه او برسفا علي كمال اوزانجي ندان نويرن تنه يعني يانجي جي رازينه يانجي يعني ازد بيجم نممكنه علي كمال اوزان ايريشي صلاح الدين دمرتاش بك وي حقاره ديريك جير كسكي بيريز كسكي قرة كسكي يعني ولو بيبر بتشوكدك يمكي دولتها كور ترك لسر زماني وي لسر دوي وي علي كمال اوزجان ايريشي صلاح الدين دمرتاش تك PKK'جي تبيراوا مالپرا ليكولينا PKK بری کمال اوزجان علی کمال اوزجان مالپرا ليكولينا PKK من سر فيديوشي چيكر ايريشي صلاح الدين دمرتاش كر لسالة 2020 ويكر
شاگرد و شوپاژوی شاهین دونمز و ایخانت زندان بی تسلیم بی و ایخانت بی و بوی رنگی هانه ده مالپرا لیکولین کو دیرکت گریدای جمیل وایک مالپرا استخبارات پککی بوی رنگی لسر صلاح الدین دمرتاش آخوی و چاقی پککی او نویست را کرد او نویش مالپرا بس پشتی ما کر ویدیو پشتی ما فوتو گرد ما کر ویدیو راد کرادنا که ایدی چو بری علی کمال اوزجان که ده 1024 ده PKK ده 1020 ده بو 21 بو ایدی شی صلاح الدین دمرتاش کرد اوی کرد خاین ده جابره گلی ما لباکوری کردستانی تفگرا خویا آزادیه و تفگرا خویا خاپوچی باش ناز بکه دمین پیش ده و دیسا هینا بهتر او صلاح الدین دمرتاش وی مرجنال بکن نتنی ویلوی بدن آلی کی نا وی بابجن يعني البرد ليوانه ونقص هجاي ابوچين بكيف اخونه يعني كي دا يكي بفري يكي ناجاي 5 قرش بفرين عصمانه ويكي شي خدي كده ويبكن خاين واجان وعميل وهرتش ابوچين ما ونزانن ونعرفوا عادات ابوچيون وايدي نويرن نو ج لیلا زانا جباب لیلا زانا زیده رخنل پککی بکه جباب عثمان بای دمر زیده رخنل پککی بکه جباب زبیر ایدار و رمزی قرطال زیده رخنل پککی بکه حالا ام بحثا قرموس و مرموس و وانا نلبرتشتکینه ام بحثا وانا ناك جباب وان زیده رابن رخنل پککی بکنا نویرن جمیل بایک و آپو ورن رخنل وان بکن اف نممکنه يعني وروش كي جوجاتي يكي كولا رخنا السروري اخوا لاغاي اخوا كري شنبي يعني اي كولا دما قيد خودشكين لهمبري اغاي اخوا درد كبه لهمبري سروري اخوا درد كبه شورش لهمبري ولدار دخينه وعمري خوجي دواري خانه لي اي كولا کو اویندار پوت خو سرور خو و آغای خویه یعنی آغای وی لیخجی ای بیجه آغای متى دسته خویشان حیفا دسته تا چما وی دسته هجات المدخه او ای کوله ای خاپوچی او ببین منطقه هانه برسوا لیدان و لینچا ریخستنه لسر خو و بیرنگی هانه برسوا آو کن رخنه بکه تنه دمین پیش ده و دیار ببه کو PKK ایدی صلاح الدین دمرتاشی پشتی کو PKK کردستانی آوید چوپه وکی خطیب دجله گوتی دولتانه تاوی و امنه مدخوازن و ما آوید چوپه و صلاح الدین دمرتاشی باویجن چوپه اوی اگر بیدنگ بمین لهمبري علي كمال اوزجان برسواوي ندن نهادب نقنديل ونا صلاح الدين دمرتاش كسك برسواوي نداي حتى رجا ايرو دمها درباسوي ده افدا خوياني دركتن وحتى رجا ايرو haftaya ziyade tırsak derbas biye. Buçuk sayfalık bir açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık. Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Tabii görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde tabii o açıklandığını sanmaktaydı. Fakat bizden öğrenmiş oldu ki Sayın Rezan ve Nevroz arkadaşlar, ben sizden sonra Ali Kemal Özcan hocayla da görüştüm. Kendisine özgü geniş bir literatürü vardır. Umarım paylaşırsınız. Bildiriyi kendisine de okudum. Avukatlara vermiş olduğu bildiri. Kendisine okudum. Nasıl açıklanıp değerlendirileceğini görüşmek dileğiyle selam ve sevgilerimle. 20 Haziran 2019. Biz yaklaşık 17'de yani akşam 5 civarında orada
Oradan ayrıldık. Evî zirzilamê qerase û gubguba ku wilo diaxive û êrişî Salaheddîn Demirtaş dikir ku xençera îxanetê eviya yanî hêza xwe cesareta xwe ji kî distîne? Ji dewletê distîne ku zilamê dewletê ye, zilamê mîtê ye û ji apo distîne. Ji önderlikê distîne. Önderlik. Baş. Ev kes Elî Kemal Özcan profesorê Üniversiteyê a Zankoa Munzirê li Dêrsimê ye. Apo wî baş nas dike. Çûyî apo dema ku apo li Şamê bû jî fotoyê wan jî bi hev re heye. Elî Kemal Özcan û apo fotoyê wan jî heye. Çûyî Şamê jî cem apo. Piştî ku apo vegeriya Tirkiyeyê û li Îmralî ji nijka ve dîsa Elî Kemal Özcan derket di 23 meha Hezîranê 2019 dema hilbijartinên şaredariya Stenbolê hebû. Elî Kemal Özcan derket û konferansekî press konferansekî li darxist civînekî çapemenî ye. Nameyekî ji cem apo anî we dît yanî bi zimanê Tirkî çi dibêje. Ev nameya hanê bi xeta distê apo yanî apo vê nameya dewlet jî wê hêşt yanî biçi û vê nameya hanê wekî belge bi xeta distê apo ji hundirê Îmraliyê derkeve. Xwend nameyê jî çawa we vîdeo didît li pêşberî gel wiraya giştî xwend apo di wê nameya hanê de yanî nedixwest ku PKK û HDP dengê xwe bidin Ekrem İmamoğlu. Nedixwest wê çaxê lê PKK bi a apo nekir bi a Cemîl Bayî kir. Ev yanî Elî Kemal Özcan jê tê pirskirin ku te çawa çû dewlet demek dewlet wî şandî Şamê jî û dewlet wî şandiye Îmralê jî û dewlet wî bişîne kî derê kêfa xwe Zilamê dewletê ye. Zilamê dewletê baş e niha ev ji raya giştî re derket ku Elî Kemal Özcan çû cem apo û berê jî apo nas dike ehbabê hevin dostê hevin çawa Yelçin Küçük diçû dihat çawa Doğu Perinçek diçû dihat Elî Kemal Özcan jî diçû Şamê û li Îmralê jî çûye Îmralî. Ev 2019 ev vîdeo 2019 bû lê ma gerantî heye ku gelek carê din berî vê carê berî ev vîdeoya hanê û piştî wê jî Elî Kemal Özcan çû bi Îmralî qehwakî bi apo re vexwarin bişxor ketibinin axaftina behsa bîranîna bikin. Tu gerantî heye ku îşinê din û çê nebûbin? Na. Tu gerantî tuneyê. Tiştê yanî tu gerantî tuneyê ku Doğu Perinçek jî neçû bi Îmralî yanî gerek ew jî çû bi Îmralî. Ev dostê apoyê berê hevalê hevî quncika û qulika û mîtê û dibe ku yanî çûbin hevdû dîv dibin. Çê dibe gerantî tune ku bêjin na. Ev çîrok mîroka tecrîdê û mecrîdê û ev derewê apo çi ye yanî ji xwarinanê xwe pê dixwin. Mebesta min ji vê mesela hanê apo hêzê çawa dida sirî Sûreya Önder û digot serokê me yê faxirî ye yê fexrî ye ev jî Elî
کمال اوزجان هیزا خوش آپو دستینه هیزا خوش دولت استینه و هیزا خو یعنی PKK nikar bersivayî bide. Debere PKK bersivayî bide. Ez bibînim PKK bersiva Helî Kemal Özcan bide. Eger kare ez bibînim HDP kare bi bersiva Helî Kemal Özcan. Sibên îro êvarê KDP îxanet mîxanet. De herin bersiva Helî Kemal Özcan bide. Ez ve bibînim.